6 мектепте урнашкан 14-6 сайлау участогында шын бәйрем рухы Россия президентын сойларга келушілеріні оқушылар қаршылый емлі шығышларын бөлек етелер. Башқарма комитет жетекшісі Эмиль Галеев тауыш берерге ғойласы білән келген. Уларына да сойлауларының әхімиетін кішкінеден оңлатып үстірелер. Сойлауларга гаилә белән йөрү бездә үзенә күрә күркәм традиция ди жетекче. Это уже традиция в нашей семье. В свое время папа брал меня с мамой тоже на выборы, приходили как на праздник. И вот эти традиции мы передаем и своим детям, конечно же, для того, чтобы и они приручались к гражданской позиции, которая необходима непосредственно каждому гражданину Российской Федерации. 6 мектепте 2 сойлау участогы эшләде. Зәйлеләр 3 көн дәвамында үз гражданлык позицияләрен белдерергә килде. Оделия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.